Talatibyan! Kit ita! Adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako na! Dagiti tattao anauyaw ken managdillaw isuda dagiti napnuan iti apal. Tampok ditoy programa tayo. Kas Talatibyan! Nanang, umay kayo dito. Tara sa inyo. Nanang! Ay, agi muro-muri aki tinatag asi daan tayo. Ayab ka lang ayab. Apay aya. Basta umay kayo dito'y tawa. Aday pakita ka na kayo. Anya aya dayta. Oh, makita yu dayta lalaki. Isuti bagbaga ka na kayo. Kaayan ayat ni insan ko abelen. Nakatalikod mat. Diyak mo't makita ti rupa na. Siyempre nakalabas na gaya man dito'y balay. Ang, nagpangit di boyfriend na. Na, saan man la nakapili mo't itinasaya at a boyfriend kat adamot lang na. Nagalas ko naktumay nanang. Sapay naglampaw. Kaslasan ngagsagsagaysay. Bileng, apay ngay. Kasta mo ti panangkita dagiti tattao kadatahan dito lugar yaw. Bayam ida, dagiti chismo sa dagita. Ay, karupurupak ay ati Eliane. Kasta dagiti tattao dito'y lugar may, no da ka barbaro ang makita da. Ay, jak man amo no apay kastada. Asidagtan iti balay may. Ay, asino nga ti masang patanta di tabalayaw? Barang ada ni manang ko Napan ngamin iti taltalon may dananang kantatang ko. Ay, sos! Nagdakang aso! Ay, kumagat day ta, Michael! Ay! Nay! Kabutang na ka di aso! Timmarayan! Day ta kati ibagbagakan ka. Nga awan ti rumbang apagdanagam. No siya ti kadwam. Belen, asino day ta kadwam? Ni Michael manang. Di mo kunaan nga iso day tat ibagbagam ang boyfriend mo. Uwan manang. Awan na sa bali ditan anak kita ang boyfriend mo. Ha? Apay manang? Awan lat natataar. Di mo pa namin amo na saya at ni Michael manang. Kat, dito'y amangal daw. Katwan Kaya't na ti agsida iti tinuno atoyo nga isawsaw iji kamates. Uwan manang. Saan napili ni Michael? Ay na. Nagmayat gayam ti mangan dito'y balayaw manang. Nagimas ti sindan yaw. Nagimas dyan tuno atoyaw. Un manang. Ay na. Itaak lang ang makalaman iti kastoy asidaan. Ano? Bagay na gayam nga isawsaw iti kamatis. Kunakon kat manang. Saan napili ni Michael? Ay kat, umay kan tumanan dito'y balay ni Michael. Ay, siya ko ti aginaw manang. Ay, saan mo tun ta nakababain mo? Bayang manang, taisun ti aginaw. Kagaggagatan na dayta. Nanang, kitain nyo. Daytakit di puraw abuok ko ti kitaam. Saan atila makitkitam? Kitain nyo lang may boyfriend ni Belen. Apay aya. Agsaksak do ijay gripo, ijay likod ti balayda. Ay, kat nasimpot nga rod. Ano kasta? Unay matan ni Belen, tapagsakdon na matan niya boyfriend na. Ay, mayat ti kasta lalaki. Nagagat. Kastanto kumamot ti paki-boyfriend Ay sus, gwapon to ti paki-boyfriend ak nanang. Saan akas iti boyfriend ni Belen? Kat, ada nga rod magayat kan kagwapaw. Oh, siyakla ang tagmadmadi. Ay, aguray kayo nanang. Apay manan aya. Ikat nga ro daytoy uban nyo. Ay, anay ko! Ay. Aguray tan dito'y junction, iti tricycle pagluganam nga agawid. Magmagnatala ngayon, naging gayjay paradaan. Medyo adayo nga rod basit. Saan nabalay Kaya't kung arod ti magmag na. Sige, sikat ti makam mo. Anya ngay ti serbi na daytoy sapatos ko anangina, no jak mat ipag na iti adayaw. Sika talaga. Sige nga rodan, magmagnatan. Nanang, kitain nyo magmag na da Belen kung boyfriend na.
Ay, kat, agawid siguro na. Yawan siguro ti kwarta day di alalaki. Iso amagmagnada. Nubak nang, at ako makutsina ah. Unay matan ni Insan Belen. Nagpintas abalasang. Kasta pa'y mat, tinaki-boyfriendan na. Ay, kat, kasta latibiyag ah. Depende iti kaya. Si Mardang kamat amag na, Belain. Makitam ka di dagiti lalaki nga agiinom di taigid ti kalsada. Nakausog da. Katatatu da pa'y. Dagita dagiti istambay dito lugar me. Nalain da nga kikil dagita. Kasta. Di da pa'y kayat ti barya ah. Limagasot ti kababaan adaw-dawatan da kadagiti lumabas. Nang runa dagiti kabarbaro laang dito'y lugar me, akasken ka. Limagasot matlagayam. Di uray 5,000 no kayat da. Angam, saan ka mabutang kadakwada? Sapay nagaduda. Ay na, di kagdanag. Ipakitakan ka. Tikinalain ko iti judo kan karatay. Ha? Wen! Katno black belt tarak iti karatay. Uy, ito lang makita na ka dito ya. Boyfriend ko. Awan bibiyan ko no boyfriend mo. Mangted ka iti kwarta ngayon katang may tiara. Da kwarta ka. Ngam, saan abasta-basta itad ko kada kayaw? Na, naglastukan. Si kalatin ang ibagay ti kasta kada kami ah. Makita mo na ito nagdadakil atato dito itakya ko. Kubra tayo na! Tukawan na kada ita akastoy. Oops! Oops! Hey, mansyon na! Dahil ito'y tigre dito yung may sa tagyan ko. Oops! Yeah! Nilagay! Anay ko! Michael, Anay ko! gusto daytan. Ikaklay da iti pag nakmanda. Ha? Yeah! 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 Dahil fight! Yeah! Sir! Uston! Uston! Urayak lang nagnervyos iti naramid mo, Michael. Ay na, sampal lang da ita. Saan kami lumaban? Anay ko, Ni, nausawan ako eh. salsaludwan da kamutan, Michael. Istilain, nadamag mo ka din di pag-iistoryaan da dito'y lugar tayaw. Anya kayo matan nanang. Napan kayo lagi matang iti itlog kantina pa. Nasurok amay sa oras yung ijay kantina. Dinangag ko nga raw, dagiti pag-iistoryaan dagiti tattao. Anya aya day nga istoryada. Naksatan di paryok apang ipritwak ko maiti sidaan tayo. May papan iti boyfriend ni Insan mo, Abilin. Ha? Apay? Dinanog-danog kan kinarati na kano da Mario kan dagiti kakadwana. Ha? Ni Mario amaskulado akalalastugan dito'y lugar tayo. Agkatuan, saan ka di akabutang pay dagiti tanod da ija tao? Katuan, saan to pa'y amagmag na di tapag-iinuman da dagiti tatnao tagkikil da ngamin. Kat no saan ka amang tad iti kwarta, danugan na ka. Ay na, saan ang nagbalin da ita kinalastog ni Mario iti da ija Michael? Nagturadan? Kas lang arod ka no bida iti pelikula. Nagadaw tinakabuya. In video da, sadan to impose iti Facebook. Anya? Ay sos, nagado ka nun tinangbiyaw ka nag-like. Ay, no da kumamot kasta boyfriend mo. Di, paikat nagsaya atan ngay. Ninanang mat, aguray kayong tamaad na anak to iti mas gwapo a boyfriend. Maadaan ka nga raw iti mas gwapo a boyfriend no naglaing kamot nga aguyaw kan agdilaw. Ay, awan lat amukaw, istilay. Maragsakan manang, nagkalugan ta dito'y tricycle. Ang paili akmat namin. Ay, manang, adaman damaga. Anya day ta istiling. Apay, karatista ka no jay boyfriend ni Belen? Wan, apay, di mo ayan na buya di in-upload tayo di Facebook. Kano nabasak ti komenta. Black filter kano gayam ni Michael. Oo, amangan mo't no tsambala ang day joy. Talaga analaing ang makilaban. Kano ada istorya ni Belen as sinabat ida ti dakkel nga aso adandani ng kagat katakwada. Ngam, nginerngeran lang kano ni Michael katim marayan di aso. Uray aso, kabailan na akalabanan. Kabailan na abot-bot ngan. Pilibak at talaga iti day a Michael. Tapay mo't manang.
Kano saan napili iti sidaan? Ammom timpasidakan kwa na idinapan iti balay. Tinuno atuyaw. Ha? Kaya't na ti agsida iti intuno atuyo? Nga da kamatis na Ay na, kayat na. Saan napili? Kat isupay ati naging innaw. Ay, nagsingpot mo no kasta. Jakpay makit di ammo jakpay ammo na imbag. Si Kangay, kaano mata maki-boyfriend ka? Ah? Ay, kwa. Ay, tata, partakan nyo mat ati agpataray. Nakabumbuntog kayo mga agdrive. Lakay nga min day ta agdadry. Lakay lang aro dun. At sapay diferensya ti mata na. Ay, di ka aguy uyaw akasta. Kat, agpay suman. Nakabumbuntog pa yung agdrive. Nyaw awan mo, ti saludsod ko kan ka. Ay, anyaya ti saludsod mo manang. Apay, awan pa'y boyfriend mo. Ado di tamanang. Siyak lang aming tagmadmadi. Kabutang da ka nga arman. Tapay, napintasak ka di unay. Kasano, kat naglaing ka nga dilaw kan aguyaw. Apay, di ka mamati, ije kunada a pagsasao, adagiti tao ana uyaw kan managdilaw, kat isuda tinaapal. Ah? Anay ko. Nagsakit mo din day tanga imbagang manang. Ay, katuan mat. Nasaktan ka, tanapahiswan ka. Permigayam nga inuyaw ni Stiling ni Michael a boyfriend mo. Kasta namat at talaga day di akasinsin tayo, manang. Managuyaw at talaga. No nga itang uyawak mat. Bangking tingiwat na. Iso adida kayat nga arman. Bayamon, manang. Ay, idida mo. Dinilaw ko yung boyfriend mo. Ngam ita, naamiris ko. Anasingpat gayam ni Michael. Nga oray kasjay laang tilangana. Aywan gaya, manang. Adanas kan nga ipadamag ko kan ka. Abogado ni Michael. Ha? Kayat mo asawan? Abogado? Wan, manang. Kapaspasana itibar. Abogado gayam ti boyfriend mo. Kasjay laang akit kitaan nyo ni Michael. Ngam nalaing dayjay. Ken, adda ka ba elan ti pamilyana? Ay, Esteline, umay ka man ditoy. Apay, ayan nanang. Nakapanibid ka dit kusina. Malas ti agpampanimid. Amuyo nanang. Makiasawa gaya man ni insan ko abilin. Sino nga iti mga asawa ken kwa na? Jay boyfriend ng abogado. Ay, jay ibagbagam asaan nga agsagsagaysay ken kasla saan nga agdigdigaws? Abogadaw? Saan yun nga uyawin nanang? Tinulad ko laang mo ibagbagam. Natawid kun samot kada kayo ti kinauyaw ko. Mataw-tawid ay amot dayta. Katwan, nakauyaw kayo may. Ay di, ikatam ti kinauyaw mo. Ta ikatat mo ti panaguy-uyaw ka. Tapno, addamotan agaram kan ka. Apo! Apo! Ada tao. Inka kita, no asino dayta agap apaw. Sige nanang. Oh, apay. Asino ti masapul mo? Ay, sikati masapol ko, Stiling. Tapay. Awan mo't utang ko kan ka Umayak kumagaram kang ka. Anya! Ay sus! Kat no adapay lablak ay mo, gapo iti panang danog kan ka di boyfriend ni Belen, ita, umay ka agaram. Hindi pa ila dahito ariknakkan ka, Stiling. Kanayon nak mga min nga uyawin. Iso nga agpatingga aklangan iti rapaap. Ngam, gaputan na damag kung agkasaran ni Belen nga insan mo. Nasken matayin, amaadaan ka ni ti boyfriend. Nagkunakan ka. Narigat ti mabakitan na balasang. Ay najak inarapa apti makiayan ayat iti maskulado, tatuan kan istambay alalaki. Oray uyawin na kun. Sige lang. Basta palubusan nak nga agaram kan ka, Stiling. Ta, I love you, Stiling. Na, Stiling. sapay agpakyut kan agdayi-daying ayos. Kat saan namot abagay, ha? Sige, wanan, mabalingkan nga agaram. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Dagiti tao anauyaw, ken managdilaw. Isuda, dagiti napnuan iti apal. Tampok dito'y programa tayo. Gus Talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti mo direksyon
ni Teresa Calay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. May sapay, asagot ka na kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Gusta latibiyag! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.